inkwakuzi hirya no hino mu gihugu aho mugiye muri hagiye hatandukanye ndetse no hirya no hino ku isi bashobora kumva ikinyarwanda. Ikaze kuri mwese aho muri hatandukanye. Iyi ni inkwakuzi. Hanyuma rero uyu ni umwanya wo kubagezaho ibyasohotse mu binyamakuru bibaha ishusho y'umunsi kugira ngo mumenye ukuntu umunsi wanyu muri buze kuwugenza. Turaza kubabwira ko umukobwa yatewe urw'ingusho igihe yari agiye kwa muganga kwikuzamo agapira. Turaza no kubabwira ko abayobozi ba Rwanda FDA batawe muri yombi. Turaza no kubabwira ku rugendo rwa Putin, turaza kubabwira ku bantu benda kunyonga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turaza no kubabwira ibindi bintu bigiye bitandukanye bigiye bihari nk'amakuru avugwa hirya no hino ku isi by'umwihariko no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikaze kuri mwese. Reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko Professor Emile Bienveni wa Rwanda FDA yafunzwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abantu 18 barimo Professor Emile Bienveni, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge imiti n'ibiribwa Rwanda FDA. Professor Emile Bienveni ari mu bantu RIB yerekanye ku wa 13 Kanama 2026. Aberekanwe bose akaba ari abakozi ba leta, hakaba harimo 10 bose bakorera Rwanda FDA. Harimo kandi n'abandi bakozi b'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB hamwe n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari ndetse n'imirenge. Nk'uko igihe gikomeza kubivuga, igihe akadomo.com, abantu 10 ba Rwanda FDA barimo Dr. Migabo Eric ukuriye ishami ry'ibiribwa, Dr. Nyamwasa uyobora ishami rishinzwe ubugenzuzi, harimo kandi Christian Namahoro, inzobere mu gutanga impushya ku bigo bikora ibiribwa, Muimundo Alice, inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwa ibiribwa, Kangabe Benita, inzobere mu ikoranabuhanga ry'ibiribwa n'ubugenzuzi, Uwamahoro Elizabeth, inzobere mu mutekano w'ibiribwa no gukurikirana imikoreshereze y'umutekano wabyo. Harimo kandi Niyigena Claudine, inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwa ibiribwa, Ndayishima, inzobere mu gukurikirana imiti y'abantu nyuma yo kujya ku isoko, na Nizeyimana Janvier, inzobere mu by'ubwubatsi bw'inganda zitunganya ibiribwa. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri yavuze ko kuwa 20 Nyakanga 2026 hamaze gutabwa muri yombi abantu 104 bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no gutunganya ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge. Muri bo 97 bakaba barakorewe dosiye ndetse zishyikirizwa ubushinjacyaha. Ati iperereza ryagaragaje ko ibyangombwa yagiye atanga adashingiye ku myanzuro y'akanama ka tekinike Internal Technical Licensing Committee. Twumvise neza ko kariya kanama umwanzuro wako ariho ashingiraho. Yatanze urugero ku bugenzuzi bwakozwe ku ruganda rukora ibinyobwa bisembuye hagasangwamo imashini ikamura umutobe ufite ingese nyinshi. Ati ni ikintu giteye ubwoba utareka. Biza kurangira urwo ruganda rwahawe icyangombwa kandi noneho icyemezo cyo gutanga icyangombwa kidashingiye ku mwanzuro w'akanama ka tekiniki. Iperereza ryagaragaje ko tariki 23 Mata 2026 umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA yatanze icyangombwa cyitwa FBO cyangwa se Full Business Operations License ihabwa umuntu wujuje ibyangombwa, ubundi ihabwa umuntu wujuje ibyangombwa bitatu. Ku itariki ya 19 Gicurasi Kanama kasuzumye raporo y'ubugenzuzi kemeza ko uru ruganda rudahabwa iki cyangombwa, ariko byumvikane ko basuzumye icyangombwa deja cyamaze gutangwa. Muri RSB rero abafunzwe harimo abakozi b'iki kigo batanze ibyangombwa bitandukanye kandi bakekwaho ibyaha bitandukanye. Uwite Moranzi Samuel cyangwa se Moranzi Samuel, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi n'ubuziranenge ku rwego rw'igihugu, Kanyange Cecile, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge n'ibicuruzwa, Kabanda Eric, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi n'ubuziranenge bwa system. Hari n'abandi bakozi bagiye batandukanye bafunzwe. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Abayobozi n'abakozi ba Rwanda FDA ndetse na RSB nabo. Hanyuma rero umukobwa yapfuye nyuma yo guterwa urushinge kugira ngo akurwemo agapira karinda gusama. Umuryango akadomo rwa uravuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze Ndorimana Etienne ufite ivuriro ry'ibanze ryitwa Inshuti Nyabikoni mu karere ka Nyarugenge ukekwaho gutera umukobwa urushinge rw'ingusho. Amakuru avuga ko mu ntangiriro z'iki cyumweru uyu mukobwa w'imyaka 26 yagiye muri iri vuriro riherereye ahitwa Kiruhura ashaka kwikuzamo agapira karinda gusama, maze uwo muganga amutera urushinge rw'ikinya ahita apfa. Amakuru kandi akomeza avuga ko uyu mukobwa ubwo yajyaga muri iri vuriro nta bundi burwayi yari afite. Andi makuru avuga ko nyakwigendera yashyinguwe ku itariki ya 11 Kanama 2026. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri yatangaje ko umurambo w'uyu mukobwa woherejwe mu kigo cy'igihugu cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera RFI kugira ngo akorerwe isuzuma. Dr. Murangira yasobanuye ko Ndorimana ukekwa gutera uyu mukobwa urushinge rw'ingusho akaba ari nawe nyiri ivuriro ry'ibanze yamaze gufatwa.
yavuze ko ukekwa Ndorimana Etienne ndetse akaba ari nawe nyiri poste de santé inshuti Nyabikoni yafashwe kandi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Karama. Umurambo w'uyu mukobwa wamaze gusuzumwa, ariko ibyavuye mu isuzumwa ntibiratangazwa. Uyu muryango we kabisa wihangana. Iyi ni inkwakuzi zikurikiye, ibindi byasohotse mu binyamakuru. Kigali, abacuruzi bahishe inzoga yitwa icyuma bakomeje kuyungukiramo. Ukweli Times, ikinyamakuru cyandikira kuri murandasi, kiravuga ko bamwe mu baturage batandukanye bavuga ko bahangayikishijwe cyane n'uburyo bamwe mu bacuruzi bafite utubari n'amaduka bakomeje gucuruza inzoga zitwa icyuma mu gihe zamaze gukurwa ku isoko. Ibi ni abaturage babitangaje nyuma y'aho ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA cyakuye ku isoko ry'u Rwanda inzoga benshi bakunze kwita ibyuma cyangwa amabuye n'izindi kubera zitujuje ubuziranenge, ndetse kinafunga inganda zirenga 148 zakoraga izo nzoga kuko zitari zicyujuje ubuziranenge. Nyuma y'uko inzoga zitujuje ubuziranenge zirimo izitwa icyuma zikuwe ku isoko, Ukweli Times igihe yatembereraga mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, cyane cyane mu maduka cyangwa se butike n'utubari, yasanze hari bamwe mu bacuruzi bagicuruza mu ibanga rikomeye izo nzoga ziswe icyuma, ariko bakabikora bihishe. Bamwe mu baturage baganiriye n'iki kinyamakuru bagihamirije ko nubwo inzoga yitwa icyuma yakuwe ku isoko ikomeje gucuruzwa mu ibanga, ndetse kuyifite ari kuyikuramo inyungu ifatika kubera ko itakigaragara ahantu hose. Bavuga ko abanyerondo bari mu bantu bakingira ikibaba bacuruza izo nzoga, ndetse bajya bazibaha nabo bakazinywa kugira ngo badatanga amakuru y'uko bazifite. Bemeza kandi ko abacuruzi benshi bakimenya ko inzoga yitwa icyuma yakuwe ku isoko, abari bazifite bose bahise bazihisha kugira ngo ubuyobozi n'inzego z'umutekano zitazitwara, ndetse ubu akaba aribo baziri kuzigurisha mu ibanga mu baturage bazikundaga. Nk'uko abaganiriye n'iki kinyamakuru bagaragaje ko rwose bari kubikora mu ibanga rikomeye. Iyi ni inkwakuzi zikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. RDC, ikiza cya Ebola cyageze mu yindi ntara. Ikinyamakuru BBC.com kiravuga ko umukuru w'ikigo cya Afurika cyo kurwanya no kwirinda indwara Africa CDC, Dr. Jean Kassera, yabwiye abanyamakuru ku wa kane ko umurwayi yapfiriye i Buta, umujyi mukuru w'intara ya Baswell mu majyaruguru ashyira burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yishwe na Ebola. Ukwiyongera kw'indi ntara gutumye umubare w'intara zibasiwe n'ikiza cya Ebola ugera kuri 6, arizo Chopo, Hotwell, Kivu ya ruguru, Kivu y'epfo, Ituri hamwe na Baswell. Ukwiyongera rero kuri gutuma Kongo ikomeza kugarizwa n'iki cyorezo. Intara ya Ituri niyo yibasiwe cyane kuko 90% byabibujijwe ko banduye Ebola baragaragaye muri iyo ntara. Iyi ni inkwakuzi zikurikiye, ibindi byasohotse mu binyamakuru. Central Africa, ambasaderi w'Ubufaransa arashinjwa imyitwarire mibi mu rugo arihirwa na leta, kandi bikaba bivugwa ko ashobora guhana. Ubufaransa bwatangiye gusuzuma imyitwarire kuri ambasaderi wabwo muri Central Africa ushinjwa imyitwarire mibi. Ibi byamenyekanye nyuma y'uko inkuru yo mu kinyamakuru cyo mu Bufaransa gisohoka rimwe mu cyumweru ivuze ko ambasaderi Bruno Foucher ashinjwa kujyana mu rugo arihirwa n'igihugu cye abagore babarirwa muri za 100, ndetse agakorana imibonano mpuzabitsina na bamwe muri bo, nubwo ntacyo we aratangaza ku mugaragaro. Nk'uko BBC ikomeza bivuga, ibyo birego bivuga ko ibyo byabaye hagati ya Mutarama ndetse na Werurwe mu mwaka wa 2024. Muri uyu mwaka wa 2026 byatumye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa ikora amaperereza kuko bashobora kuba harabayeho kurenga ku mabwiriza y'umutekano. Umudiplomate w'Umufaransa yabwiye BBC ko iyo minisiteri yatangije ibikorwa byo mu rwego rw'imikorere kuri uwo ambasaderi, avuga ko ubu kandi ibyo bikorwa bigikomeje by'iperereza. BBC yasabye ambasade y'Ubufaransa mu murwa mukuru Bangui wa Central Africa kugira icyo ivuga kuri ibi. Ibisobanutse ibikubiye muri ibyo bikorwa byo mu rwego rw'imikorere birimo kubafusha cyangwa igihe bizamara. Amakuru yo mu kinyamakuru Le Canard Enchaîné avuga ko Foucher ashinjwa gutumira i Bangui abagore bagera kuri 30 mu rugo arihirwa na leta y'Ubufaransa. Bamwe muri abo bagore bavuga ko baharaye, ibyo bikaba bituma habaho impungenge ku mutekano. Foucher w'imyaka 65 na ambasaderi w'Ubufaransa i Bangui guhera mu mwaka wa 2023. Iyi ni inkwakuzi zikurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Ibitero bikomeye bya Ukraine byangije ibikorwa remezo byohereza ibinyampeke mu Burusiya ku nyanja y'umukara. Ibitero bikomeye bya Ukraine byifashishije indege zitajyamo abapilote, izo bita drone, ndetse na misile byagabwe ku cyambu cya Novorossiysk mu Burusiya ku nyanja y'umukara. Kandi ibyo bitero byangije ibice bibiri bikomeye byifashishwa mu kohereza ibinyampeke mu mahanga, ndetse binibasira ibirindiro bya nyuma bikomeye by'ingabo z'Uburusiya zirwanira mu mazi muri ako gace.
nk'uko BBC ibivuga, abategetsi bo muri ako gace batangaje ko abantu 3 barimo umwana w'imyaka 8 bahitanywe n'ibyo bitero byabaye nijoro, n'abandi 24 barakomereka. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Kiev yakoresheje misile, indege za gisirikare ndetse na drone zo mu mazi mu cyo yise igikorwa kidasanzwe kigamije kugaba igitero ku birindiro by'ingabo z'Uburusiya. Gusa ntiyigeze avuga ko ibigo byohereza ibinyampeke mu mahanga byangijwe. Nyuma igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko amato 4 y'intambara y'Uburusiya harimo amato 2 mato yagabweho ibitero. Ikigo gikomeye gicuruza ibinyampeke cyemeje ko ikigo cyacyo cyangijwe n'iki gitero mu kiganiro cyahaye ibiro ntaramakuru by'Uburusiya TASS. Ni mu gihe kandi cyabihamirije Reuters ndetse n'ikinyamakuru cyo mu Burusiya RBK. Kugeza ubu Uburusiya ntiburagira icyo butangaza ku byangijwe n'ibi bitero. Aha ni muri ako gace guverineri w'akarere ka Krasnodar Venyanin yavuze ko umuntu umwe yishwe n'ibisigazwa bya drone yituye hasi. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Ubuyapani bwamaganye uruzinduko rwa Putin ku birwa bimaze imyaka myinshi biteza amakimbirane. Ikinyamakuru Umuryango Akadomo kiravuga ko Ubuyapani bwatangaje ko bwamaganye byimazeyo uruzinduko rwa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiriye ku birwa bimaze igihe birebana n'amakimbirane hagati y'Uburusiya ndetse n'Ubuyapani. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko ibitangazamakuru bya leta y'Uburusiya byatangaje ko kuri uyu wa kane Putin yasuye ikirwa cya Itulu kizwi mu Buyapani nka Etolof, kikaba ari kimwe mu birwa 4 bigize agace ka KURI. Buri gihugu kikavuga ko rero ibyo birwa ari ibyacyo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubuyapani Toshimitsu Motegi yavuze ko ibyo birwa ari ubutaka bw'Ubuyapani kuva kera kandi ko amategeko mpuzamahanga bishyigikira, bityo ko guverinoma y'Ubuyapani yamaganye bikomeye uru ruzinduko. Ubuyapani n'Uburusiya bimaze imyaka myinshi bitavuga rumwe ku kibazo cy'ibirwa bya KURI. Aya makimbirane ni nayo yatumye ibihugu byombi bitarashyira n'ubungubu umukono ku masezerano y'amahoro nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Ibirwa bya KURI biherereye hagati ya Hokkaido mu majyaruguru y'Ubuyapani na Kamachita mu Burusiya nibyo bikomeje kugibwaho impaka n'ibyo bihugu byombi. Ubuyapani bwiyitiriye ibirwa 4 byo mu majyepfo ya KURI bukabyita intara zo mu majyaruguru. Uko ikarita uyireba kuri screen yawe nuko ibyo birwa bimeze nk'ibikoze isheni. Ibirwa rero ubundi busanzwe bigenzurwa n'Uburusiya. Intambara ya kabiri y'isi yose irangiye, icyahoze ari ubumwe bw'Abasoviyete kigaruriye ibi birwa kinahirukana Abayapani bagera ku bihumbi 17 bari bahatuye. Mu ruzinduko rero rwo kuri uyu wa kane, Putin yahagiriye yanafunguye uruganda rutunganya amagi n'amafi, anagira n'ibiganiro n'abaturage baho nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru cyangwa se n'ibinyamakuru bitandukanye bya leta y'Uburusiya. Ibi birwa bifite akamaro gakomeye, bikaba bigafitiye igihugu cy'Uburusiya kuko bikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare, aho nko kuri iki kirwa cya Itulu gikoreshwa nk'icyicaro gikuru cy'ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere muri ako gace. Mu kwezi gushize amato y'intambara y'Ubushinwa n'Uburusiya yanyuze mu muyoboro uhuza ibyo birwa bya KURI mu gikorwa cy'irondo bahuriyemo, no kuvuga ibyo bihugu byombi ari byo Uburusiya n'Ubushinwa. Mu mwaka ushize Uburusiya bwakoze imyitozo ya gisirikare hafi y'ibyo birwa, igikorwa gikomeye cyamaganywe n'Ubuyapani. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Umugore yafatanywe ibiyobyabwenge yatwaraga yifashishije amafoto ya Haaland. Polisi yo muri Ecuador yataye muri yombi umugore wari utwaye ikamyo yari ipakiye ibiro 469 bya kokayine nyuma yo gutanga iyo mitwaro yari iriho amafoto ya Erling Haaland yakoreshaga mu kujijisha abayibona. Iyo kokayine yafatiwe hafi y'umupaka wa Ecuador na Colombia mu gikorwa cyakozwe n'abashinzwe kurwanya ibiyobyabwenge kuwa gatatu tariki ya 12 Kanama 2026. Nk'uko Ukweli Times ikomeza ibivuga, abapolisi bari bamaze kubona amakuru y'ibanga avuga ko imodoka bakekaga ko itwaye ibiyobyabwenge yari iri kugenda. Bayihagaritse rero mu muhanda wa Pan American Highway, barayisaka basanga hari udupaki 370 twa kokayine twari duhishwe mu gice cy'ikamyo cyari cyarakozwe mu buryo bwihariye bwo guhisha imizigo. Icyatangaje abapolisi kurushaho ni uko utwo dupaki twari dupfunyitse mu buryo bugaragara kandi turiho ifoto ya Haaland, umukinnyi wa Manchester City, akaba ari n'umwe mu bakinnyi bakomeye ba Norvège. Polisi ntiyigeze itangaza impamvu nayo yatumye abacuruzi b'ibiyobyabwenge bakoresha isura ya Haaland. Icyakora inzego zishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge zisobanura ko imitwe y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge ikunze gushyira amazina cyangwa amafoto y'ibyamamare ku mitwaro yabo kugira ngo imenye umutwe wateguye uwo mutwaro cyangwa umuntu wari ukeneye kuwakira cyangwa se ugenewe kuwakira. Mu gikorwa cyo gufata kokayine hafashwe umugore uzwi ku izina rya Maria ufite ibyangombwa bya Colombia. Yafatiwe mu gace ka
Gagua Negro hafi y'umujyi wa Tarkan uri ku mupaka wa Ecuador na Colombia ku birometero 246 uvuye mu murwa mukuru Quito. Agaciro rero k'iyi kokayine yafashwe ni hafi amadolari 11 z'amamiliyoni, ni ukuvuga ni miliyoni 11 z'amadolari ku isoko ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ku isoko ry'Uburayi ishobora kugera ku gaciro ka miliyoni 19.6 z'amadolari. Haaland rero si we mukinnyi w'umupira w'amaguru wenyine wigeze agaragara ku mitwaro y'ibiyobyabwenge yafashwe, ko polisi yagiye inagaragaza imifuka cyangwa udupfunyika turiho amafoto ya Lionel Messi, kapiteni w'igihugu cya Argentine cy'ikipe y'umupira w'amaguru. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. I Nairobi, ambasade ya Sudani y'Epfo yafunze imiryango kubera ibirarane by'ubukode. Ambasade ya Sudani y'Epfo i Nairobi yafunzwe nyuma y'uko nk'uko bivugwa leta yaba yarananiwe kwishyura ibirarane by'ubukode bw'amezi 4 bigahagarika serivisi za ambasade ku banyasudani y'Epfo batuye muri Kenya. Nk'uko ikinyamakuru bwiza.com kibivuga, ambasade iherereye mu gace ka Kilimani muri Nairobi yafunzwe ku wa kabiri tariki ya 11 Kanama nk'uko byatangajwe n'umukozi wa ambasade waganiriye na radio Tom Jules. Urubuga kenyans.co.ke ntabwo rugaragaza neza amafaranga nyayo y'ubwo bukode igihe rwatangazaga aya makuru. Nk'uko byatangajwe na radio Tom Jules, umwe mu bakozi yavuze ko ambasade izakomeza gufungwa kugeza igihe guverinoma ya Sudani y'Epfo izahagurukira igakemura ibibazo by'amafaranga atarishyuwe. Gufungwa byagize ingaruka ku banyasudani y'Epfo bashaka serivisi muri ambasade. Umwe mu baturage wasuye iyo ambasade kugira ngo atunganye impapuro z'inzira yavuze ko yasubijwe inyuma n'abashinzwe kuyirinda nyuma yo gusanga inyubako ifunze. Yagize ati, ntabwo nahawe ibisobanuro birambuye kuri iri fungwa. Abashinzwe umutekano bambwiye gusa ko ambasade yari ifunzwe umunsi wabanje. Ibi bisobanuye ko abaturage ba Sudani y'Epfo muri Kenya bashobora guhura n'ingorane zo kubona serivisi za ambasade, harimo n'izijyanye n'impapuro z'inzira n'ubundi bufasha busanzwe butangwa n'abahagarariye igihugu cyabo i Nairobi. Mbere y'uko iyi ambasade y'i Nairobi ifungwa, n'ubundi na mbere yigeze kugira ikibazo nk'iki ngiki mu Gushyingo 2025, ubwo ambasade n'ubundi bivugwa ko yafunzwe kubera ibirarane by'ubukode mbere yo gusubukura imirimo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, amakuru yagaragaje ko intumwa nkuru ya perezida ushinzwe gahunda zidasanzwe Adat Salva Kiir yishyuye amafaranga y'ubukode bwa ambasade bw'amezi 3, ariko ifungwa riheruka rigaragaza ko ibibazo by'amafaranga n'ubundi bishobora kuba byarakomeje. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Afurika y'Epfo igiye kwishyuza ibihugu bikomokamo abimukira. Afurika y'Epfo yatangiye kubura amafaranga ashorwa mu bikorwa byo gucyura abanyamahanga bari mu gihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Abimukira muri Afurika y'Epfo bamaze iminsi bibasirwa binyuze mu myigaragambyo n'urugomo rwateguwe n'abenegihugu bavuga ko babatwariye imirimo. Ikinyamakuru ihagaze kiravuga ko iki gihugu kivuga ko abanyamahanga hafi 90,000 biganjemo abaturage ba Malawi bavuye muri Afurika y'Epfo hagati y'impera za Kamena n'intangiriro za Kanama. Icyakora imibare yatangajwe na guverinoma zimwe zo muri Afurika yagaragaza ko umubare w'abavuye muri Afurika y'Epfo ushobora kuba uri hejuru y'uwo. Guverinoma ya Afurika y'Epfo ivuga ko idashaka kwikorera yonyine umutwaro wo gucyura abanyamahanga basubira mu bihugu bakomokamo, ntabwo bashaka kwikorera umutwaro bonyine wo gucyura abanyamahanga basubira mu bihugu bakomokamo, ahubwo ko ibihugu byabo byagira uruhare mu kwishyura amafaranga y'ingendo. Minisiteri y'umutekano w'imbere muri Afurika y'Epfo ivuga ko gushyiraho ikigo cy'agateganyo mu majyaruguru y'igihugu hamwe n'ibikorwa byose byo gucyura abanyamahanga byayitwaye miliyari 300 z'amarani, ni ukuvuga hafi miliyoni 16 z'amayero. Ibihugu bimwe byiteguriye uburyo bwo gutwara abaturage babyo, ariko ibindi byagaragaje ubushobozi buke. Igice kinini cy'amafaranga yakoreshejwe cyagiye mu gukoresha za bisi zo gutwara abo bantu. Minisitiri Leo Schreiber yavuze ko mu ntangiriro z'iki cyumweru ibikorwa byo gucyura abantu byabaye byinshi ugereranyije na mbere. Yasobanuye ko abayobozi ba Afurika y'Epfo bandikiye guverinoma ya Malawi ndetse na ambasade za Nigeria ndetse na Ethiopia babasaba kwishyura igice cy'iki kiguzi. Ni mu gihe guverinoma ya Ghana na Nigeria zari zatangaje ko bashaka gusaba Pretoria indishyi ku byangijwe cyangwa ku ngaruka abaturage babo bakuye ku rugomo rw'abakorera. Afurika y'Epfo yo yabiteye utwatsi. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. USA, abagabo 3 bahamwe n'ibyaha bagiye kwicirwa rimwe. Amerika yateganya kwica abagabo 3 bahamijwe ibyaha by'ubwicanyi mu bice bitandukanye by'igihugu, bikaba bibaye ku nshuro ya mbere mu myaka 16 abantu 3 bagiye kwicwa ku munsi umwe. Abateganyijwe kwicwa ni Anthony Darrell Hines w'imyaka 66, Jeremy Williams w'imyaka 41 na Carlos Castro Rodriguez w'imyaka 71. Bafungiye muri Tennessee, Alabama na Oklahoma.
ibi bibaye mu gihe umubare w'abicwa nyuma yo gukatirwa igihano cy'urupfu ugenda wiyongera muri Amerika. Mu wa 2005 abantu 47 biciwe muri leta 11 bavuye kuri 25 mu wa 2024. Florida yonyine yari ifite hafi 40% by'abishwe muri uwo mwaka. Muri 2026 kugeza mu ntangiriro za Kanama abantu barenga 20 bari bamaze kwicwa, 12 muri bo biciwe muri Florida. Perezida Donald Trump usanzwe ashyigikira igihano cy'urupfu mu wa 2020 muri manda ye ya mbere yategetse ko abakatiwe n'inkiko igihano cy'urupfu bicwa. Ibintu byaherukaga mu myaka 16 ishize. Mu ntangiriro za manda ye ya kabiri mu wa 2025 yasinyiye amabwiriza yo kongera gushyira imbere iki gihano. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi byari ibyasohotse mu binyamakuru. Nizere ko aya makuru tubahaye ari bubafashe kugira ishusho y'umunsi, bityo muze kugira umunsi mwiza, kubera ko muri wowe muzi ukuntu isi ihagaze hirya no hino hagiye hatandukanye. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Niba uri inkwakuzi utarakora subscribe, ikora aho hasi kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Muhahe muronke.